ithi uhambekile nike nabezwa nabatwana bebeka nomsindazo naye wabeka ubudala bakhe ukuhamba kanye nami. Okamsindazo ke ngifuna kungenixaki kakhulu. Ubevele ehamba nomdlombane nami ikhathi eziningi ngikhona. Ubaluleke kakhulu makuthiwa kuyahamba futhi kakhulu makuthiwa kuzoya kulamazwe aphesheya. Nabesilo ukuhamba kwethu sihambe kahle kodwa uhambo sisaqala bangalula. Ngicela ukuba ngubalule lokho. Kunento ebithi ezingqondweni noma emiqondweni yabanye njengalolu yahambo lwaseNgilani. Baningi ababefisa ukuthi lungenzeki kodwa nengilosi yalapha ekhaya lagcine lokwenzekile. Zalandela futhi izinkulumo khona eParliament ngalo lolu hambo. Kwathiwa inguyama usebenze imali engaphezulu kakhulu. Wasishayisa uvalo ukuthi ngoba sihamba ngemisebenzi isizwe kungani izinto zibe nzima kangaka. Ngeke kulunge nabesilo ungomane noma umntwana waseBhanganoma bekhulume lokho engizokukhuluma. Kumele kukhulunywe yimi lokho. Akubanga nzima, akubanga lula. Bekunzima kakhulu kodwa ngenxa yokwazi ukuthi isiphi isimo isizwe esibhekene naso manje ngalesi sikhathi. Nokwazi futhi idingo nehambo ebehanjwa umdlokombane ngoba lezo indlela kumele ivuthwe. Wayemkhombandlela umdlokombane ukuthi la kuyophila khona isizwe nedlukulu nesihlalo nazi indlela okumele ukuthi ihambe. Ingeyodwa ke lezi ndlela besihamba lezi indlela. Nabesilo uhulumeni uvela wagoqa izandla. Wathi soke sibona ingweyama nalabantu bayo ukuthi bazohamba. Washo ukuthi ngenxa yokukholwa nanokukhonza imikhuleko ngoba ngaze ngabiza eceleni uDlunkulu kaMawebe ngathi hey mkankosi ngiyakwazi ukuthi uyinikele esizweni njengoba nami ngiyinikele nje kodwa nakho sihamba singenamali asebutholakele yona amathikiti kanzima kodwa ke siyodlani phambili yini okuyongena emlonyeni kuyoba yini eyongena emlonyeni uziphile lela siyakhona. Ngasho kumkankosi ufakazi nangu lapha eduze kwami ngathi ulungile siyodla kanye ngosuku kodwa kusasa uNkulunkulu lelo phakelo ukuthi ayesenzela ukuthi sidle kanye ngosuku uyoliphinda kaningi ngelinye ilanga ngoba sihambela ukuhlupheka kwalesi sizwe. Sengikhuluma ke bondaba ke manje okungaphakathi okungakhulumeki esibhekene nakho siyindlunkulu futhi siyisizwe ngoba nakho singenamali. Uhulumeni kulolu hamba akukho futhi nabo bamangele kumanje ukuthi sihambe kanjani. Babone sebebone izithombeni sesihlezi namakhosi
la kade bethi bazivimba ukuthi siwabona la kubonakala khona nabesile ukuthi idlozi lalapha ekhaya lisebenza ngenye indlela ngelivinjwe umuntu masiyiphikelele into esiyifunayo sazi inzuzo yakhona ekugcineni kwalokho esikwenzayo kulungile singaba mamuzumuzi shayeke manje kodwa ekugcineni yonke into uNkulunkulu uyosipholisa izilonda namanxeba ethu ngalokho nabesilo nginibonga nonke ngoba nilapha ngibonge bonke abangasekho balapha ekhaya ngoba babe nomthelela kakhulu kube umlingo ngoba amakhosi lapha ya engithe ngihlezi nawo sizokhuluma lezo inkulumo zokuthi uZulu ungathuthuka kanjani kuya phambili kwatholakala ukuthi zonke lezi zinto engihlale ngizikhuluma einkulumeni ukuthi akwakhiwa umzi wasemashobeni akube khona indlela emashobeni la abantu bakwazi ukuthi makhona ubungoma konke lokho ngifice sebetshela mina bona ngathi hawu kanti iningi labathi sazi yonke into oyikhulumayo sila sizokubambisa sifuna ukuthi sisebenze nawe siyenze siyiqede yonke ngaphandle kahulumeni kuyisibusiso esikhulu lesini nabesilo sekuyisikhathi eside lesi sizwe sicekele phansi umbuzo ofika wabanzima kakhulu ukuthi ngiwuphendule ukuthi kungani isizwe sikaZulu kuyisona esihlupheka kakhulu kanti isona esicebe kakhulu kuleli yazwe sonke ngoba sila akho noyedwa umuntu ohlupheka bathe nathi bengasenzela lokho nina besilo ngithokoza kakhulu isilweni esidala ngoba naso babhlungu ukuthi ingwenyama ababeqale nayo kwagcina kuphelele emoyeni kwaba iminyaka eminingi bezama ukuthi befinyelele kimi kwaba yizo-ke lezi inkantolo ngicela ukungena kulezi inkantolo ngifuna unibone ukuthi zisilimaza kangakanani lezi inkantolo ngaphandle benza ngamabomu laba beyinkantolo ngoba sebethi bafuna ukuya kunkantolo yomthetho osisekelo ukungcolisa nje nokona nje ukuthi kunokuthi kulungise indlulamithi ngamane kungalungi lutho manje ayinamqondo leyo nto leyo ukuthi nizohlupheka nonke lapha ngenxa yami bodaba akuyikho abangicwenge nje eceleni mina bedile nami niqhubeke bondaba nisebenze nabendlovu ngithokoza kakhulu nakhele ubuhlobo obuhle nobucebile sonke siyathanda ukuba nabangani abanemali umfunani umngane ongenamali ngithokoza kakhulu Mgilije abahlobo bakho nabo bagcizelele ukuthi ngoba kade nihlele nje ukuthi sibonane nabo khona le Dubai sibonene nabo kwaba kuhle kakhulu nabo bathe bazofaka isandla nabesilo esisikulwela ukuthi indlunkulu imele nesizwe siyimele lokho kuyosiphumelelisa namhlanje nakusasa ngoba le ndaba ukuthi kuzawuphuma izimali zibizwe ngegama lethu ekubeni zingafinyeleli kithi lezo imali kufanele kugcine leyo nto leyo undaba alamazwi ngithokoza kakhulu ukudlula yonke nokubekezela sizawubambisana bondaba ngoba uma kwakhiwa
akukho ukulala. Kumele sihlukumezeke kakhulu kunayizolo ukuze sakhele isizwe nathi ukuthula kuyalwelwa. Kwesinye isikhathi kumele kuchitheke igazi ukuze kube khona ukuthula. Kwesinye isikhathi nabe silong